ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Working President Jong Meghalaya Pradesh Congress Committee uba pensngai NSM. Ulang bekaseng Congress kamdon jing thot ne adnot AA ruam lada ki sangut ki MLA jong kaseng Congress ki ain ka jing kershan ka ban napo ya ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance balialam dengan National People's Party lada ka parti BJP kam ya trailang hapo ka Sarkar MDA. Hakajing ekren bat kilat pathai khubor uba pensngai ulang jin lada ka BJP kam ya dan benta AA hapo ka Sarkar MDA. Ke Kongres kam don jing persya AA ruem namar ba ke Kongres ka don ki nongrim ki bemyahap satya bat ke BJP. Ulang ru ba ke jing syak suspend jong ki sangut ki MLA ka seng Kongres kadai namar ba ke High Command jong ke All India Congress Committee kam sngotenat ya ke jing ya trailang bat ke BJP ka badan benta hapo ke kinhon Meghalaya Democratic Alliance. Jing sisa i President saya konsol naga Porsche Paul. Ya kinu ki isu ki bakam long very important. Dan rei ke sulong namar ba nyimpat don ki full fledged member jong ka MPCC. Kadang long under process banyak approval naga president. Te ka sulong hangpa let's say kalawan long bagi bi yong ba kadi ka kamba liau president. Rei agi sang islok naga por ka por. Dan rei ngit ba hadin ka jing menjur jong ka ICC ya ka dis jong ki bobon ki sekretari by president berkiwi ke office ngaral ngatrai kanom ki pai baru kanom yo lat syuk ban kenda kumai nama kanom guru collectively decided by the MPCC ka jing tung namar ka don ka provision da singa laban ong ka komunikasi kam po ka ICC ba at any time dila ban bu yung president Kamla dia barang nagar pongin, tenrai kadai kat kum kalan di badai balale ada ka ICC. Tenrai haji ada berkaji ong ba ilak marwai simet. Kelapan silong bagi ong kum ta tenrai kebangau vila aslok me por por. Bar kaji ko por le se mentan namar bangin padon ki dukhot ki bapura jong ka MPCC. Lese kelapan long tenrai haji sya islok me por por. Tengah skam ba hadin kaji menjuri ka Irkot ke ICC, doa ada ICC ke irkot ke MPC kan try kan nomlong syuk kumta kan long baik bah kai bangi hapsim ke long kolektif dikit views kau pedian dung bobun balang dengan hapan syong syua il dia rumah sa suspend ya ngaling sa suspend duk laisnam tendrai kam problem danga wan thai biang hadin sansnan tam de for them lu matrai listen tam mo di ketua sinan for them lu asu don problem suspension ki laban kayan report ka party li kam don ki they are very much loyalists of the party ka shilong namar pa hagan ka coalition ka don ka BJP karitan hangta hari da kam don BJP ka thai kan jinta long da kumbai tenata da wasu ba ngai bakil kin haban perkhati bensin nomor bagian haban pilang ke interest ke joki ke haban pilang ke ideologi juga parti tengah ngai bukan ke suspension ke dikam ke borit ngaruh aja suspend suan tengah try lada ki perkhat yang dekumbai biar most welcome na try ke pay by history yang ka state ke jongi the only party iban wan hakmat ke di tengah MPP ke UDP bat ka Congress no doubt Kiwi lapan wan asid what ka TMC lu kalau nak kasih janji apa bisa ya very difficult nak kalau sana mau ngai ya nak kabukut ngai pa kini di parti Kongres NPP UDP ya sehingga lapan ka TMC lai sausit dan sansit kita kita punya keren hari ini kita form surkar dan kiwi ngai jalan ya embeli tanah ka parti Kongres jungi nak kita babun kenti nak ke parti sih ke parti kat kum ka jenis no jungi dengan terakhir kapal kod di kaji form surkar, kalau very simple. Bagaimana surkar kalau bah lasai benda, bagi melong untouchable, bagi partners, kapau syai bagi pedang ya madam amperin, bagi kiwi MLA Kongres kapau syai bah nila apa ni teri.
Tanpa kasulang ba post election ingin nama abanitre lada kadon ke BJP kumpa coalition partners minus BJP. Based on few agenda ngatrai pi yaban ki agenda ki jongi pi bar suetre pada no ko parti kamde ki besuk nomor ba yaban don ka katu kan agenda ki bai bo hakmat lari de jadi bat ka revenue juga state lari de ka employment juga state harus state jongi lari de ka jingi ke mo babun ki resources juga state mar ko ba long mentang ai ko ba ngila su imbe hakaram yaban don katu kan ki condition bani kan swabang ini tela hakanya inti juga parti saji agumi lah, pikir mau bahagia NPP mensua, kita tak armut kiam beli. Agak bakut dijawab haki khat. Agak mau kat upor baga MCP lu kedang tang mo, hendak ngut, tendai ki jawab ngut. Pikir mau kiram ngut baru koi. James Sanma. Dia kacur ni tu ni kan nong kumcu hi. Lese haba pikir yang i kumbang lese bagi ladang dua jingkir ban. Dai who knows. Maka kongres kali ke organisasi kebaran ki nong tre parti ya na grassroots level. Tengah saya kam dei ka kam don problem ini. Di ka don kam ini kalau bukan ni koi. You don't come hoi ila alum strong pa yang jadi berkino kersan. You don't come tang ki aspiran ki candidates kita don quality. Kenang ba kan blend lang ka jingkersan yang baik ba candidates. Oh, overall itu dia kan simple. Number one, you have to strengthen the party organization jungi hagi block level, hagi primary level, hagi sub primary level. Number two, bakal nombon show kajing suatu bakal hagi di candidates. Like no kibara tikna. Lese ngalapat ong ba ka observation hagi di but candidates kasyom ya haka block congress committee, ka district congress committee, ka MPCC, ka election committee, ka observation na ka district level, ka observation na ka MPCC level, ka observation na ka IC level. Dengan semua jadi but ki kandidat so tentang batong ba presiden kong banile utang ay kata kalau very wrong. Kalau pandai lah saya kata ka jingiram baklay pa iba danur no. Ndray haga bagkut hi ngidon ni ka mechanism ka system jungi nadu block district state congress bakum juru ki observer lagi level berkara. Hadin kata bisa akses une kandidat ba biar. Tenri yang itu belajar pada pagi MDC, kita belum very much good aspirant, very much chance to win. Tengah try yang dalam ban pengun kami kata. Tenri yang itu jaga kita ni dan kata tenni haban berkat suat. Yang jaga kita kiri mereka juga kira mino, kumna umroh ini haban berhancuai ke parti. Nampak ada parti ke klaim dia saya ngatai baru kau kim attract bagi lain kongres.